Šta vi mislite, šta bi moglo da unapredi ovu situaciju u kojoj se nalazimo, a koju svi opisujemo kao da nema dovoljno poštovanja, nema solidarnosti, nema saosećanja sa drugima, da je pomirenje nešto što je daleko, da ima malo suđenja za ratne zločine, da ne možemo da očekujemo da će svi koji su počinili zločine odgovarati, ali da svako od nas ima obavezu da učini koliko može da se ovi zločini, situacija u kojoj smo se mi našli, ne ponovi nekim drugim generacijama, nego da pokušamo da doprinesemo da se ustanove činjenice koliko je moguće, ali činjenice koje mogu da doprinesu sprečavanju ponavljanja zločina. Unë jam Bekim Gashi, vim nga Kosova dhe jam antar një familje e cila padrejtësisht u vra, u masakrua dhe në fund u zhduk pa gjurmë me datën 24 mars të vitit 1999. Këta ishin antarët e familjes sime të ngushtë, nëna dhe 4 motrat e mia. Më duhet të them se tragjedia në familjen time nuk përfundoi me kaq. Ushtria dhe policia serbe mi vrau dhe masakroi e pastaj po ashtu i zhduki pa gjurmë edhe 17 antarë tjerë të familjes sime të gjerë. Zonja dhe zotrinje, nuk e di si ju mund të imagjinoni gjendjen time shpirtërore, por besoj që ju për një sekond mu tani do të hyni në lëkurën time. Dhe nëse hyni në lëkurën time, kjo do të thotë të apretoni gjendjen shpirtërore të njeriut më të lënduar në botë ose të apretoni ferrin vetë. Prandaj shtrohet pyetja nga e cila ose në bazë të së cilës së drejtë njeriu duhet ta lëndojë njeriun. Unë besoj se bota civilizuar nuk duhet të qëndrojë indiferente ndaj ndodhirave të cilat prekin rënd qendjen e brendshme njerëzore. Moja majka se spakovala da krene, otac nije hteo, rekao ja sam preživeo Drugi svjetski rat u logoru u Nemačkoj, preživeću i ovo i vratila se i majka i od tad nisam imala više nikakvih novosti o njima, raspitivala sam se i dalje. Dok jednog dana nisam saznala iz novina od podatak je uzet iz Hrvatskog helsinškog odbora da su moji roditelji 7. augusta zatečeni na svom kućnom pragu i živi spaljeni zajedno sa svojom kućom. Od tog saznanja ja sam doživjela stres, razbolela sam se, završila u urgentnom centru gde su mi dijagnostikovali multiplu sklerozu koja je neizlečiva. Nekoliko godina sam se borila da prohodam da bi našla svoje roditelje. Države sve, to nam je jasno i više puta ponovljeno, samo interesuje mi državama da govore o svojim žrtvama. I to nije se pomaklo dalje od toga i u tom smislu većina udruženja porodica žrtava su organizirana kroz države i sufinancirana kroz države. I u tom pogledu porodice žrtava slijedom toga pričaju samo o svojoj žrtvi. Tako da iskorake izvan toga su rijetki. Ja moram reći, bilo je danas doticano, gospodin Klasić je govorio, Mirko, o Hagu i haškim presudama. I mi ovdje moramo konstatovati činjenica je da su haške presude oslobađajuće koje su bile, one su vratile proces na početak, a možda još i dalje. Nažalost je tako. Govorim o procesu tranzicijne pravde i procesu suočenja sa prošlošću. Ja pogotovo tu imam u vidu Srbiju i Hrvatsku. U tom delu je to stalo i ilustrujem tim što primjera radi ministar obrane Hrvatske Kotromanović, ja mislim se tako zove, prvi komentar je nakon haške presude oslobađajući generalima bio sad smo čisti kao suza. Mislim, ne treba da se priča o tome. Što se tiče žrtava i nas samih ovde, da kažem da ima udruženja koje predstavnici su žrtava, ali na neki način ne da oni mogu pomoći nekome, nego moram reći da ne budem grub i da ne budem pogrešno shvaćen, da njima treba pomoći. Jer nama dosta žrtvama inače treba jedna pomoć nakon trauma koje smo prešli. Tako da u tom delu ja ću vam dati nekoliko primjera gdje bez ikakve patetike, najiskrenije, primjera radi za albanske žrtve
u Batajnici 800 i nešto što su tamo iskopani. Neko je kriv za to. Neko je te ljude u kamionu dovozio kod drva. I ja osjećam te ljude kao svoje roditelje i kao svoju braću. Doslovno tako. Ja ne vidim razlike između moje žrtve i žrtve te ljudi. Isto tako za Srbe koji su odvođeni pre 99. i posle toga. To su isto i moji roditelji odvođeni i moje braće. Ja sam imao prilike prije 10 dana da posjetim ovaj memorijalni centar i jedan izuzetan posao koja je Sensa napravila, jedna, da kažem, reparacija žrtvama u Srebrenici koja se desila i kad dođete tamo i to vidite, to treba otići videti. Ali je vrlo važno da se pristupi organizovano tome i da to odu videti pre svega. Pod jedan, oni koji imaju to 5 km od toga, to su Srbi iz Bratunca. Ja sam imao prilike da razgovaram malo, tamo dan pre sam došao, pa sam razgovarao sa momkom koji, eto, 20 godina ima i pitam ga šta on zna o tome sve. On zna da tu nije bilo više od 2000, on zna da je pre toga bilo u Kravicama 107 na Božić i tako dalje i tako dalje. Jesi li bio tamo? Nisam. Mislim da treba otići videti i da treba stvarno sesti i saslušati šta se tu dešavalo. Ja sada ne dužim da prepričavam, ali je činjenica da su ti paketi, kako su izvali, uvoženi na egzekuciju. I to se treba s tim suočiti i ne vidim ja da je to nešto s čim se ne može suočiti. Isto tako, za srpske žrtve koje su se desile u Sarajevu, primjera radi, ne vidim zašto se ne bi moglo suočiti. I sada dođem do recimo žrtava Oluje srpske, pa žrtve na Ovčari. To su na Ovčari žrtve isto, ako je žena ubijena, to je bila moja majka, ako je muškarac ubijen, to je bio moj brat. Ja ne vidim apsolutno razlike, ama baš ne vidim razlike, pogotovo iz pozicije žrtve. Zašto bi to bio nekakav Hrvat ili, ne znam, Albanac ili Srbini? To su žrtve, iste su. I to je nekakav pristup koji mislim da mi ovdje kroz Rekom i gradimo i shvaćamo, i ovdje je jedna žena dobro rekla jutros da je ona osjetila to pomirenje među nama. Moj suprug i moj ujak, na očigled mase ljudi, izvučeni su iz kola i kindapovani. Posle 2 dana, uz pomoć jednog tatinog kolege, Albanca, koji je sad pokojni i kome se zahvaljujem, mi smo našli tela koji su bili masakrirani. Uz pratnju KFOR-a podižemo tela, sahranjujemo ih na gradskom groblju, međutim tada ne dobijamo nikakav dokument o preuzemanju tela ili o bilo čemu, o dešavanju, o njihovom ubistvu, ništa. Prošlo je 15 godina, o tom događaju nema ni jedan dokument. Ja sam jedva umrlicu dobila za pokojnog supruga sad pre jednom 3-4 meseci. Samim tim što nisam mogla da ostvarim nikakva prava, a to je moje pravo da ja znam da njegov grob, znači čovek je 15 godine sahranjen, a vodi se ne vodi se ni kao nestao, vodi se kao živ. U porodičnoj kući u Prizrenu maltretiraju, muče i kolju mi mog strica Pantu, koji je bio zdravstveni radnik u bolnici, koji je više pomagao svima ostalima, ali na nagovor komšije on je ostao dole, nagovarali ga da ostane, da neće niko da ga dira, da će oni da ga zaštite. Kada su prolazili i dolazili razne paravojne i vojne jedinice kroz Prizren, tu su došli neki uniformisani, tako ih zovu crnokošuljaši, ko zna odakle. Oni ga nisu znali, znači mučili ga i zaklali tu. Najstarijeg brata su mi ubili u Maloj Kruši. Moj suprug je ubijen 21. studenoga ili 21. novembra 1991. godine u susjednoj kući
u obitelji Rašković, gdje je ubijen suprug, njegova supruga i još jedan naš rođak, u stvari oni su meni svi rođaci. Ubili su ih pripadnici Hrvatske vojske, prve gardijske brigade Tigrovi. Oni su u večernjim satima upali u kuću od obitelji Rašković i tam su zatekli bračni par Rašković i pitali jel tu ima još kao u blizini Srba. Oni su rekli da u susjednoj kući je moj suprug bio i taj još naš rođak Ljubomir Vujić. I taj jedan koji je između njih, pravio se kao neki zapovjednik njihov, poslao je 2 vojnika da ovu dvojicu dovedu u tu kuću Rašković i onda je počela tortura. To nije da su oni njih doveli tam i ubili i rafalno, nego su ih mučili na sve moguće načine, tjerali ih da pjevaju pjesme četničke, ustaške, vake, nake, ne znam kakve sve ne, da se potpisuju, da uglavnom bilo je mučenje i maltretiranje, a ovu gospođu Sajku su odveli na kat, 2 ili 1, i nađena je na kauču potpuno naga, prerezana preko vrata i rasporena preko prsnog koša. Ja ću prvo reći par riječi o mom ocu Safetu koji je 1992. godine ubijen 8. maja 1992. Imao je više od 60 godina, bio je 100% invalid, bio je na štakama, imao je oba 2 noge polomljene. Jedna je bila i kraća, tako da nije predstavljao nikakvu prijetnju nikome. Nije želio napustiti Srebrenicu zato što je smatrao, kao i većina drugih običnih, prosječnih ljudi, da nije nikome ništa kriv. U to vrijeme u Srebrenici, kad je on ubijen, ubijeno je za nekoliko dana više od 30 starih i bolesnih ljudi, ali na različite načine. Moj otac je ubijen iz vatrenog oružja, u leđa, neki su živi spaljeni, neki su otrovani bojnim otrovima, a neki su zaklani. Iz metoda kojima su ti ljudi umoreni možemo vidjeti da je cilj, da kažemo, ubistava tih neviljnih starijih ljudi bio prije svega da se pošalje poruka da se neće sve završiti bez krvi i drugo, da se zaplaše svi oni koji su pobjegli u neke šume i nadali se da će sve završiti za neki 10 do 15 dana. Što je karakterističan moj otac? Prvo, što on i većina tih starijih ljudi nisu danima dozvolili da se sahrane, ležali su razbacani po ulicama i to je bila jedna poruka. Paralelno s tim zapaljene su 82 kuće, čime je faktički uništena svaka nada da će to biti kratko i da neće biti žrtava. Mene su učili, ili ja sam mislio da čovjek može samo umrijeti jednom kad izgubi fizički život. Međutim, pronalaženje u 4-5 masovnih grobnica posmrtnih ostataka ili malih dijelova posmrtnih ostataka vam govori da možete umrijeti drugi put, to kad nam raskomadaju tijelo i onda ga raznesu tamo negdje okolo, pritom uništavaju najveći dio toga. Izvinjavam se, nije baš jednostavno pričati o svemu tome. Možda, kad je u pitanju moj dajđa i njegov sin, ono što je česta i treća stvar možda koja je bitna u ovom slučaju jeste ne samo što su vas ubili, ne samo što sam raskomadali tijelo, već nakon toga ide jedno sistematično negiranje da su uopće ti ljudi postojali. To je ono najteže što na kraju vam dođe kao, hajde da kažemo, kao završni udarac na vas, vašu ličnost i sve ono. Oni su se odmah predali i dali su izjavu da žele da ostanu kod svoje kuće, da ne žele da idu. Oni su odvajali njih, ko želi da ide prema Bosanskom Novom, prema Srbiji, ko želi da ide, ako ne, taj ostane na drugoj strani. Moji roditelji su ostali na drugoj strani jer su mislili da ostaju kod svoje kuće i to. Međutim,
tu su, da li su napravili grešku ili ne, ili bi isto tako se izdogađalo i da su rekli da žele da idu. Oni su popisani od strane Hrvatske vojske. Znači, legitimno sve je popisani. Komandant na zauzimanju, to je sve poznato, recimo, komandant je bio Željko Krapljanin. Ove sve podatke koje ja vama sad pričam, to sve znaju, to zna i Hrvatska vojska, zna i Grujić, svi to znaju. Međutim, ono što je rekao gospodin Žarko Puhovski, to je hod po trnju da dođete vi nekoga da udobrovolite, da dobijete bilo kakvu informaciju. Taj 11. juli, kad je bio završetak naše sudbine, kad sam se ponadala, još sam se radovala, živi smo. I moj Samir je živ, i moj Sead, moj muž, i moja braća su živa i svi smo. Jedni smo otišli šumom, jedni su mi u Potočarima. Dođe mladić sa onom grupom, odvedoše i mog brata Ekrema u onu nekakvu bijelu kuću što se sad pominje. Nema mog Ekrema. Moj jedan brat otišao preko šume i moj sin i moj djever nisu uspjeli proći. Ja taman u autobus jedan, da vam kažem da je bio transport svi marki autobusa iz Srbije. I Lasta, i 7. juli, Šabac, i ne znam nijako sve nije bio, prevoze taj narod. Deportacija je. Moj muž krenuo sa mnom u autobus, međutim staviše mu pušku za vrat. Ode u stranu. Kada pogleda, tamo je grupa ljudi, stoje, ne umije da reći ni što, ni kako, ni nosio je rusak sa sobom gdje smo bile fotografije, to su bile uspomene, da njih bar imam. U tom 2 dana što sam bila u tim Potočarima, s tim narodom, a dragi Bože, kakve patnje, porodi se žena blizu mene, u grupi, u masi, i dođe čovjek i samo je zgnječe onu bebu, dijete ni vrisnulo nije, ni javilo se, nije mu ime zapisano, nije među nestalim, nije među rođenim, a bilo je. Jedna drži bebu, dijete plače. Kaže, čuti žena to dijete? A šta ću mu, kaže ja. Glavu uze. Šuti žena, ništa ne govori. Tamo jedna curica vrišti i kažu da je šušnjara. Mati joj viče, valjda i mati. Pustite njoj samo 9 godina. Od usa do usa, nema možda 10 metara do mene, silo vaše dijete. Vrištalo dijete, vrištalo dok nije nestalo daha. Presade. Gužva je, mi čekamo svi da se proguramo tamo. Držim se mom mužu za rame samo da ono prije nego što su ga odveli, da se ne izgubimo. Treba u WC negdje. Unake kukuruze ja pređo. 3 tijela tamo, jedno preko drugog, bez glava. Tamo iza nekakve kuće, opet ima kuća na domak tu. 9 tijela po trbuške bez glava, ja se vratim, nije više ni treba WC. Muža me odvojiše, ja sam bila prazna, nema više ni straha, ni želje, ni volje, ni ništa. Kasnije, kad sam prešla, nastavila tražiti sve bolnice, sve sam obišla, kaže Samir ti ranjen, sve sam obišla, tražila. Nema mog Samira nigdje. Mjesec, 2 čekala, nema mog Samira nigdje. Čuvala cipele velike, 46 broj. Doće moj Samir, nema ga. Čuvala od ove humanitarne, nije nikad došao. I dan danas. Ohrabrila sam se, osnažila sam se da se borim, da tražim nestali. Odmah nakon te noći 2 bilo je negdje oko sigurno 5000 stanovnika, što žena, djeci, muškaraca. Da bi 1.6. na Crnom, tačnije Bijelom potoku, bili razdvojeni svi muškarci od 15 do 90 godina od svojih porodica, svojih supruga, majki i ostalih, natovareni na kamione i odveženi u tehnički školski centar u Karakaju, između ostalog u toj grupi. Da, u Zvorniku. Između ostalog u tim kamionima bio je moj otac, moj amidža Amidžići, veći broj dalje familije, komšije, prijatelji, ukupno njih 668. Odmah u tom tehničkom školskom centru, naravno ništa mi ni to nismo znali šta se dešavalo do otvaranja sudskih procesa.
Oni su od 1. juna do 7. juna, što je pobijeno u Tehničkom školskom centru, njih približno oko 200, što su prirodnom smrću stradali, pačeni na različite načine, onda su preveženi u Dom kulture u Pilici i također opština Zvornik, gdje su isto također u tom Domu kulture mučeni, ubijani, da bi na kraju svirepo streljani u Gerinoj klanici u Karakaju kod Zvornika. Ubico, bit će ti oprošteno. Samo mi kaži gde si mi sina zakopao. Da li su mu lapski kamen na grudi stavio ili si sitnički pesak po njemu prosoa? Možda si ga u moju njivu položio, kako si ga osudio, koju si mu krivicu pronašao? Šta si mu na kraju rekao? Da li si mu oči svezao ili si smelo u lice dete gledao? Ni ljubav još nije spoznao, ni žilet nije kupio da bi bradu obrijao, da mu naraste, stalno je čekao. Ubico, reci mi, da li si se na smrtnom času Bogu pomolio, da li je majku pozivao? Kakvu si mu smrt odredio? Da li si ga streljao? Jer samo dete je bio. Kako si mogao? Ubico, bit će ti sve oprošteno, samo mi kaži gde si ga sahranio. Ispod kog drveta si mu život ugasio, kojom si ga travom ozelenio? Kako si kući otišao i decu pomilovao, da si moje dete ubio? Kako si noć spavao, da li si moje čedo sanjao? Ubico, bit će ti sve oprošteno, samo mi kaži, gde si mi sina pokopao ili si mu srce na svetskoj pijaci prodao? Dragana Majstorović iz Prištine. Tako je da mi smo spremni da sve oprostimo, poniženo ispred svojih žrtava, zarad istine i približavanja. Šta je sa njima 15 godina? Nema ih među mrtvima, nema ih među živima i zato ja molim ne samo Rekom, nego sve druge ljude dobre volje, visokog karaktera, širokog srca, da nam se pomogne. Neizdrživo je više čekati, da se što brže približimo. Šta je sa njima? Ja se zahvaljujem vama, možda sam vas opteretila, ali je ovo teško. Ja se svima zahvaljujem. Ovo je bila, ako ste primetili, bez jedne, da kažem, bez jednog komentara, bez jednog, sve je bilo proteklo u tišini.